US tana in thak na thoktu le ramdang te chevel thil thlaitu US Defense Intelligence Agency in tun hnaya an thil mu an tarlan zinga India din hun po tarlan ani a an reporta an tarlan danin India hian Pakistan hi chu a hlau lem lo hle a security thil latan aveng thong velek alo ni a ber le ral pui phiara a phiar ber chu China zok hi ani an taran zel danin Pakistan ero chuan India hi a mulian hle a ral pui phiara a phiar le a ber ram ani thung India laka a himna tan aral thuam te po a chei mek bok India ral thuam te el phaturin a nuclear ral thuam te Pakistan hian a tuai thar mek bok ti ani Prime Minister Modi an ral thuam lam angai poimo hle a heng te hi China el phatur le India sipai thuam chak deuh na tur ani reporta tarlan then khat han soibel zel ila Pakistan hi China hausak na sok na saber turam ni in sipai chak na le thiam na lama China a in matlian le Pakistan le China sipai te hian a hu hova nun chanzir na hun bi kum khada voi khat aya tam an mang thin China hian Pakistan in nuclear ral thuam le bombit nei alo nei nga deuh theina tan a pui renga ral thuama North Korea po hun rei tak liam ta tangkhan a pui bok China hian nuclear ral thuam zaruk aya tam anei ni in ngai ani a kum sang ni som thuma chuan sang khat aya tam ani rin ani India le Pakistan hian nuclear ral thuam za som sari ve an nei ni a ngai ani Pakistan hian hun hlal tuk lo ka phaturin Nashar missile a chei tu mek India hian Indian Ocean le Indo-Pacific ka huang zau tumin ma ala mek hetiang hi Defense Intelligence Agency report ni ma se India hian engtin ma ala chang lo thung